Dumela weso, o dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele tabeng ena ya boitshwaro bo lebeletsweng ha ho etswa phuputso, research ethics. Mme re tswele pele ka ntlha eo re itseng re tla qala ka yona kajeno, e leng ntlha ya ho hloka leeme mosebetsing wa hao. Ho hloka leeme mosebetsing kapa phuputsong eo o e etsang. Ho hloka leeme e leng honesty ke tshiya, e se fela ho thusa ho tatamala e leng straightforward ka puisano, empa ho theha tshepo le botshepehi, e leng ho theha e leng tshepo le botshepehi, credibility, botshepehi ba ditholwana e leng outcomes tsa phuputso ya hao. Ke tshiya ho thusa ho tatamala ka puisano, empa e se fela ho hape e le ho theha tshepo le botshepehi ba ditholwana tsa phuputso ya hao. Hona ho lokela ho etswa ke bafuputsi bohle ho sa natswe thuto kapa subject ya se hlahlojwang. Le ha ho hloka leeme ho tlameha ho tsitlallelwa ditshobotsing tsohle tsa mosebetsi ya phuputso kapa ho fuputsa, ho molemo ho tsepama ho tsa bohlokwa tse mmalwa, e le hore ho molemo ho tsepama ho tsa bohlokwa tse mmalwa. Jwale ha re shebe thuo ya ntho ya kelello, thuo ya ntho ya kelello, e leng ho thweng ke intellectual, le ho etsa mesebetsi ya batho ba bang e ka ke ya hao, e leng plagiarism. Thuto ena e re buang ka yona ha jwale re bua ka ho ba le ho itseng, ho rua, thuo, ownership, e leng intellectual, le plagiarism, plagiarism, e leng ho etsa mesebetsi ya batho ba bang e ka ke ya hao. Re bua ka ho ba le se itseng, e leng hwa kelello ya hao, hape le ho etsa mesebetsi ya batho ba bang e ka ke ya hao. Ha fela o ngotse eng kapa eng ntle le ho, haeba ho itswe ho hong, seo se ngotseng se nkwa e le mosebetsi wa hao. Menahano e nkwa e le ya hao ntle le ha ho thwe kapa ha o ka thwe ha bua ho hong ho fapaneng, fela seo se ngotseng se nkwa e le sa hao. Menahano le yona e nkwa e le ya hao ntle le haeba o ka ba le ho hong hape o ka buang. Tlolo ya molao e mpe kgahlanong le ho hloka leeme, e leng honesty, ke ho etsa mesebetsi ya batho ba bang e ka ke ya hao. Sena se bitswang plagiarism, ho kopitsa ka kotloloho mosebetsi wa motho e mong raporotong ya hao kapa fisising ya hao, kapa yona hohle moo o le mosebetsi o etsang o ngola, le ho etsa eka ke mosebetsi wa hao. Ho kopisa ka kotloloho mosebetsi wa motho e mong raporotong kapa fisising ya hao, jwalo jwalo, le ho etsa eka ke mosebetsi wa hao. Ho sebedisa maikutlo, menahano le mosebetsi wa batho ba bang ntle le ho bolela mohlodi wa ona, le ha o ka pheta ka mantswe a hao, e ntse e se boitshwaro bo amohelehang, bo unethical. Ka ho tshwana, ho ntse ho le hobe ho tjho kapa ho claima o re mosebetsi o entsweng ka kopanelo ke wa hao o le mong. Jwale ha re shebe mona moo ho buang ka ho kga mollo kapa ho tlotla, ho etsa acknowledgement instead le ho qotsa, citation, e le re bua ka ho kga mollo kapa ho tlotla le ho qotsa, citation, re bua ka acknowledgement le citation. Ho hlaketse le tsipa sohole, phuputso e le research, ho ke ha etswa ka menahano, mehopolo e leng di-concept le theory tsa hao fela.
o tla qoba diqoso tsa ho etsa mesebetsi ya batho ba bang eka ke ya hao, e leng sena se bitswang plagiarism, ka ho okga mollo mehloding ya lesedi, e leng information, le ho tlotla kapa ho etsa acknowledge mehlodi eo sengolong sa hao. Tla tlotla mehlodi eno etse acknowledge sengolweng sa hao. Hona ho bitswa ho qotsa, e leng ho bitswang citation. Le ha ho le teng mefuta e mengata ya ho cite, kaofela e kenyelletsa di-notes kapa dinomoro tse ngolwang ka hare ho sengolwa tse tsebisang na ho qotsa, e leng citation, ho tswa disebedisweng kapa dimaterialeng dife, le ho thathamisa lenane la mehlodi, le di-reference qetellong ya sengolwa, le fanang ka botlalo ka phatlalatso ya disebediswa, di-material tseo ho okgilweng mollo ho tsona kapa tse saituweng. Mefuta ena ya ho bolela mehlodi, e leng reference, e kenyelletsa ho qotsa, e leng citation, ka kotloloho se builweng kapa se ngotsweng mehloding ya mefuta jwalo ka dibuka, di-journal, dibukeng le di-conference-eng, dipuong, mananeong a television, jwalo jwalo. Mme se sebediswa hantle jwalo ka moo se tswang teng. O tla bontshana ba bang ba o thusitseng ke bo mang kapa tshebetso mmoho ebile efe. Sena se ngolwa e le tlotlo, e leng acknowledgement, qalong kapa qetellong ya raporoto ya hao. Jwale ha re shebe hape taba e nngwe, ho nka taolo, e leng responsibility, le boikarabello, e leng accountability, ba mofuputsi, e leng researcher. Ho fapana le ho tlotla, e leng attribution, hape ka mantswe a mang, ho hloka leeme, e leng honesty, ke tshiya ya seo o se ngolang. Ho hloka leeme ke tshiya ya seo o se ngolang. O na le matla a ho laola bafuputsi mmoho le wena, baikarabelli, e leng di-respondents, esita le setjhaba, ha mmoho le barutehi. Ke boikarabello ba hao ho nka taolo. Tlhaloso e tupileng e lokelwa ho etswa. O bolele seo o se entseng, na o se entse jwang, na lesedi le information le fumanwe jwang, makgobonthithi kapa di-technique a entsweng ke afe, qanollo, e leng analysis, eo e sebedisitseng ke efe, esita le na ditholwana kapa di-results di fihletswe jwang. O bolela methati yohle ya mosebetsi wa hao. Jwale ha re shebe data, e leng lesedi, le ho toloka, e leng interpretation, le re bua ka data and interpretations. Lesedi, data, le ho toloka. Le ha ho le thata, etswe ba bang ba re ha ho etsehe, ho impossible, ho itlosa leeme, ho hleka-hleka, e le distorting, lesedi kapa ditholwana, di-results, ke ho ba leeme. Ho hleka-hleka lesedi, e leng ho etsa distorting kapa ditholwana, ke ho ba leeme. Ho se be leeme kapa ho se sekame ka tsela ya science, e leng scientific objective, ho tlameha ho tsitlallelwa ho le thata kapa ho le bonolo. Ke seo e leng setlamo, ha se boikgethelo. Haeba o bona eka o lokela ho ba leeme kapa ho sekama phuputsong, e leng researcheng ya hao, o tlameha ho hlalosa hantle lebaka. Haeba thuto, e leng study, ke sa seo motho a fetileng ho sona ka boyena, o tlameha ho bolela na dikahlolo, e leng di-judgments, ditlhalohanyo, e leng di-assessments, o di fihletse jwang. Ho ikgakanya ka lekunutu kapa ho lahlela matjoing bopaki
bo hananang le seo motho a se dumellang kapa ho hlwaya lesedi data ho tlola moedi le lebisitsweng ho fana ka ditholwana tsa qanollo eo e sebedisitseng ke ho itlosa botshepehi le seriti, ho ikgakanya ka lekunutu kapa ho lahlela matjoing bopaki bo hananang le seo motho a se dumelang kapa ho hlwaya lesedi data ho tlola moedi le sebedisitsweng ho fana ka ditholwana tsa qanollo le tsa analysis eo e sebedisitseng ke ho itlosa botshepehi le seriti. Jwale taba e rena re o eme ho kae? O eme kae he wena mo phuputsong e hao? Lokela o eme kae? Leihlo kapa perspective la theory ya mofuputsi kapa thuto ya tsebo e leng epistemology eo mofuputsi a nang le yona e lokelwa ho totobatswa ho tloha sethathong sa phuputso e le ho etsa babadi ba ho utlwisisa melawana ya mathomo le maikutlo le assumptions tseo e leng ditshiya tsa yona, ho utlwisisa batho baetsi e leng subjects ba fuputswang. O mong wa mesebetsi ya mantlha ya ho etsa phuputso e amanang le phuputso ya hao e leng background, research background, ke ho thala e leng ho etsa explora ka tshobotsi, ho thala ka tshobotsi aspect ena, le ho tseba ho rera na theory e lokelang phuputso ya hao ke efe. Ho atamela phuputso research ya hao ka theory e itseng ho susumetsa na ke mofuta ofe wa ho bokella e leng wa ho collecta lesedi data le ho qanolla lesedi jwang. Mefuta ena le yona a bolela na mefuta ena le yona e hloka dintho tse amanang le boitshwaro bo lebelletsweng ho mofuputsi. Jwale ha re shebe hape taba e nngwe hape ha ntse re tswela pele, maemo a qahamisang ditsebe re ile ra bua ka ona malebana le boitshwaro, maemo a qahamisang ditsebe malebana le boitshwaro, it is situations that raise ethical issues, the situations tseo twin di qahamisa ditsebe, situations that raise ethical issues. Ho fuputsa batho e leng social research le mekgwa e meng ya ho fuputsa batho le ho fuputsa dikamano tsa bona lefatsheng e leng world, ho qahamisa ditsebe malebana le boitshwaro e leng ethical behavior, ho qahamisa ditsebe. Jwalo ka ha motho kapa jwalo ka ha mofuta ona wa phuputso o ka kenana le ditokelo tse hlokolosi tsa batho ba bang, bafuputsi ba tlameha ho ba sedi le ho tseba boleng ba boitshwaro bo lokelwang ho latelwa ho qoba kotsi e ka hlahiswang ke ho etsa phuputso e jwalo esita le ho phatlalatsa ditholwana tsa morero kapa projeke ya phuputso eo ya hao. Jwale sepheo sa phuputso, le ha sepheo sa phuputso e le ho fumana tsebo e tebileng le kutlwisiso e pharalletseng ka semaka e leng phenomenon, e sa hloke boitshwaro bo itseng kapa ho se ditholwana tsa boitshwaro ho sona, ho pharallatsa tsebo ka science ho nkwa e le ketso e ntle, empa ho fuputsa ho araba dipotso tse itseng ka sepheo sa ho rarolla bothata e leng applied research, ho wela tlase ha tlhahlobo ya boitshwaro ethical investigation. Na ditholwana tsa phuputso di tla tswela setjhaba molemo? Ke potso. Na ho tla ba le batho ba fuwang molemo le ba sa o fumaneng? Sepheo sa phuputso research le ditholwana di lokela ho bolelwa ka ho hlaka. Hangata o tla lokela ho rapalatsa mabaka na sepheo sa phuputso
se tsamaellana le boleng ba boitshwaro bo lebelletsweng ke di-university kapa mekgatlo, e leng di-organisations. Tshebediso ya puo, e leng language, tshebediso ya puo. Tsela eo o sebedisang puo ka yona e na le tshusumetso ya bohlokwa ha o fuputsa kapa research le ha o ngola phuputso. O lokela ho tiisa ho se wele botjhabela kapa bophirima ka tsela eo o sebedisang mantswe, di-term, e leng terminology, tsela eo o sebedisang mantswe ka yona ha o bua ka batho, na ke bo mang, seo ba leng sona, seo ba se etsang. Qoba ho nyefola kapa ho soma, se ke wa kgetha nku ka pere, se ke wa fahlwa ke diokgotlelapa, di-stereotypes kapa kgethollo, ho beha batho molato, e leng prejudice, kapa ho hloka mamello. O tla elellwa mantswe, e leng di-term, terminology, a mang a kgema le dinako ka ho hlokomela mantswe, di-term, a sebedisitsweng dingolong tsa kgale, a seng a sa sebediswe ha jwale. O lokela ho tseba moelelo wa mantswe le mantswe ka ho qaqa le tshebediso ya ona moo ho lokelang. Jwale ho ipeha, e leng presentation, ho ipeha. Sena se amana le na ho ipeha jwang o le mofuputsi, mme se susumetsa mokgwa, e leng attitude, le ditebello tsa batho ba o ba kenyeletsang morerong kapa projekeng ya hao. Bafuputsi ba baithuti ba lokela ho ipeha jwalo fela le ho totobatsa morero wa diphuputso, research tsa bona tse lebelletsweng ke di-university tsa bona tse senang lefotha la setsi se itseng kapa dipolotiki. Bafuputsi ba mehla, e leng research practitioner, jwalo ka matitjhere, manese kapa basebeletsi ba setjhaba, bona ba na le maemo a borutehi, e leng professional status. Se ke wa ipeha ka ho ipatla wa tlisa ditebello tse fosahetseng, e leng false expectations, morerong, projekeng ya phuputso ya hao. Boemo ba phuputso bo na le tshusumetso le bona. Ho botsa batho dipotso tse hlophisitsweng, e leng standardized questions, ba yang mabakeng a bona ka toropong kapa seterateng, ho ke ha tlisa se lebelletsweng. Le teng ha o botsa mohlomong leqheku le dulang le le leng le jowang ke bodutu, jwale o ipha nako ya ho ba le lona ka ho le hloma dipotso, ho ka etsahala a bua ka nalane ya hae, a bua ka tse mo ammeng ho a ka tswang lekoteng, ha o fa seo o sa se batle morerong mona kapa projekeng ya phuputso ya hao. Hape ditebello tsa phuputso di ka tla ka tsela e sele ha o fuputsa, moo bofutsana ba boja dikata kapa moo tekano e leng siyo, na batho baetsi le subject ba fuputswang ba ka o lebella ho fetola maemo ao ba leng ho ona a hlobaetsang boroko. Ke potso reng ho ka e ka maemong ana, ho fumana batho ba hlokang se ba lebelletse ho tlo ba etsetsa ho. Jwale ho sebetsana le ba fuputsang, o tshwanela ho tshwara batho, e le di-participants ba kenelletseng morerong ya phuputso ya hao, ka ho itshwara ho lebelletsweng, ka tsela eo o ba hlwayang ka yona, le ho sebetsana le bona ka ho fumana lesedi le na o sebedisa lesedi la bona jwang. Hangata batho, e leng di-participant, ba ikgethela na ba ka kenella ho hlahlojwa kapa ho sa deuwa ka ho arabela foromong kapa tjhe. Le ha ho le jwalo,
metswalle le leloko ba ka utlwa eka ke tshwanelo ya bona ho thusa, ba sa natse ho ba leqe ha bona ho kgwaolela seo se batlang, kapa ba o swabela mme ba qetella ba sa lokoloha ho hana ho kenella. Kgatello e ka e ba teng ho di-participant le batho bana ba keneng morerong, ba na le nako e kgutshwane jwalo ka mohatla wa kgwedi, yaba ba hana ho kenella tlhahlobong ya hao. Ho tutubetse o lokela ho swaya ditsela tsohle tse jalletsang ka o ka okela batho jwalo ka ho iketsa eka ofisiri, ho tshepisa batho dintho di hana ho fela, le ditshepiso tsa leshano kapa ho latela batho ba maemong a hlobaetsang ba ka o bona eka o ba tlisetsa melemo o itseng ka ho dumela ho kenella tlhahlobong e leng surveying ya hao. Hona ho ka iketsahalla ha bobebe ha o sa ele hloko maemo ao batho ba leng ho ona, hape o sa elellwe dikarabo kapa di-reactions tsa bona. Di-participant leng batho ba ikgethela na ba ka kenella ho hlahlojweng ho latela lesedi leo ba le fumaneng ka tlhahlobo kapa ka survey ya hao. Sepheo seo lesedi le tla ba sona se tswa ka na motho ke wa mofuta ofe, na tsela e leng process ya phuputso ke efe, le na kwa tipa context e tswang ho yona ke e jwang. Morero kapa projeke ya phuputso, research ya hao e tlameha ho hlaka le ho ba bonolo ho utlwisiseha, ho thusa batho ho etsa tlhalohanyo e hlakileng, mme ba tla tseba ho fa tumello ya ho ba kapa ya ho ba kenyeletsa ba hlaketswe hantle, ba tla o fa tumello ya ho ba kenyeletsa ba hlaketswe hantle, informed consent. Ho a lokela ho ba sedi ha o kopa tumello ya ho kenyeletsa batho le di-participant morerong wa hao wa phuputso, jwalo ka bana, maqheku, bakudi, melata e buang puo e sele le batho ba sa kenang sekolo. Dikopano e leng di-organisations, baokamedi kapa batho ba nang le matla a tsamaiso ba rata ho etelwa le ho behwa leseding pele ka sepheo sa ho tla o fa methati eo ba tla o fa tumello ka yona. Hlakisa morero wa hao, o tsebe ho fuwa tumello mafapheng ohle a amehang, ba tsebe na ba tla araba eng, ba tsebe na tlhahlobo investigation e tla etswa jwang, ba tsebe na lekunutu le boitshwaro ba bona le tla bolokwa jwang. Hlokomela ka dinako tse ding ho ka eba le thahasello e itseng ya botsamaisi le basebetsi, ka ho lokela ho be le tshireletso ya ba seolang kopano kapa organisation, ditsela kapa system tsa maemo a mabe a mosebetsi wa bona. Le ha puo ya molomo e ka hlaka kapa hlakisa tsohle puisanong ya hao ha o sheba le mahlong, ho ntso ho le molemo ho ngola ka tsela ya tlhompho pampitshaneng mona morero wa hao ke ofeng. Dipotso e leng di-questionnaire ka mehla di lokela ho fuwa batho, di-participants ba kenelletseng morerong projekeng ya phuputso ya hao, e le tsela ya ho fiella e le introduction. Sena se re ha o ntse o hlalosa ba tadimile dipotso le di-questionnaire, batho e leng di-participants morerong projekeng ya phuputso ba na le tokelo ya ho intsha morerong wa hao ka nako efe le efe ha ba batla jwalo. Ha re kgaotse mona, re tla re tswela pele ka ho kena kgabong, ho kenella kgabong morerong mona wa phuputso, mme re tla bona ka nako eno ha e lale.